It's real. Let's go. I wanna look at you, baby, doll. Yeah, yeah. Say whatever you say, she's my lover. I desire. I wanna look at you, baby. Hi guys, my people, my brother. Ndagusuje kandi mwifurije kugubwa neza, wowe wihebeye itaha iwacu Brice. Wowe wihebeye kandi wakunze igitangaza mu bitangaza. Amazina ye yitwa itaha iwacu Brice, yavukiye mu gihugu cy'u Rwanda mu mwaka w'1992. Umunsi ku wundi twe nka Bruce Melodie Media tuzaba tukugezaho amakuru y'uyu musore w'umunyarwanda wamamaye mu muziki w'u Rwanda nka Bruce Melodie. Les amis, reka amakuru yacu tuyatangire mu gihugu cya Norvège. Aherereye umusore w'umunyarwanda itaha iwacu Brice wamamaye mu muziki w'u Rwanda nka Bruce Melodie. Ku munsi w'ejo tariki 7 z'ukwa gatanu umwaka w'2022, Bruce Melodie yaraherereye hara mu gihugu cya Norvège ahereye kumwe n'intore Masamba. Igikorwa nyamunsi cyari cyajyanye Bruce Melodie ndetse n'intore Masamba. Cyari igikorwa cyagomba kubera hara mu gihugu cya Norvège mu mujyi wa Oslo mu bijyanye na Visit Rwanda, ndetse dore ko n'ambasaderi w'u Rwanda yarahabaye. Ibikorwa byo kwamamaza u Rwanda byarabaye ndetse hari n'abantu benshi cyane bakomoka hano mu gihugu cy'u Rwanda, yaba abastari ndetse abantu b'ingeri zose batuye hara mu gihugu cya Norvège bakomoka hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse n'abandi bazi u Rwanda kandi bakunda u Rwanda bari harira kuri uwo munsi. Ari ku munsi w'ejo tariki 7 z'ukwa gatanu umwaka w'2022. Ibyo byose birangiye ku mugoroba haje kubaho igitaramo. Bruce Melodie ndetse n'intore Masamba bataramira abakunzi babo baherereye hara mu gihugu cya Norvège. Muri performance nziza cyane Bruce Melodie yaje kugaragara kuri stage. Abanya-Norvège ndetse n'abandi banyarwanda bose batuye hara mu gihugu cya Norvège bishimiye umuhanzi w'umunyarwanda. Ubw'ibihangano byinshi umusore yagiye akora byagiye bikundwa n'abatari bake. Navuga nk'indirimbo Katerina, imwe mu ndirimbo akanya zagiye zikora amateka. Ubwo Bruce Melodie yaraherereye mu gihugu cya Tanzania ari kumwe na Harmonize Kunde Boy. Bruce Melodie yaririmbye indirimbo yitwa Katerina, ubona buri muntu wese arayivibinga. Buri muntu wese uri muri iyo show ya Harmonize ukabona yishimiye Bruce Melodie kandi ukabona ko iyo ndirimbo Katerina buri muntu wese ayizi. Bruce Melodie ku munsi w'ejo nimwe mu ndirimbo yifashishije ubwo yari ku rubyiniro hara mu gihugu cya Norvège mu mujyi wa Oslo. Buri muntu wese wari uri hariya yavibinze iyi ndirimbo Katerina kandi ukabona ko buri muntu wese yaba umuzungu, umunyarwanda, ukabona ko buri wese yishimiye iyi ndirimbo. Katerina ni indirimbo imaze kurebwa n'abasaga miliyoni 12 ku rubuga rwa YouTube. Ntabwo ari iyi ndirimbo Bruce Melodie yaririmbye gusa, kuko yanaririmbye indirimbo yitwa Ikinya, aririmba Katapira ndetse n'izindi zigiye zitandukanye zagiye zikundwa ku buryo buhambaye. Urugero nk'indirimbo Saa Moya imaze kurebwa na miliyoni 4 ku rubuga rwa YouTube. Ubona ko uyu musore kuba yagenda yamamaza ibikorwa bye ku ruhando mpuzamahanga bizakunda, bitewe n'uburyo akunzwe ahantu hose agenda agera. Uyu musore itaha iwacu Brice ni umwe mu basore abantu benshi bakubwira ko urugero ibikorwa akora byinshi biba bimeze nka comedy. By'umwihariko bisobanuye ko asetsa cyane, agira urwenya rukomeye cyane. Rero iyo ari kumwe n'abandi bantu basanzwe biramworohera, ndetse niyo yaba ari umuntu bahuye bwa mbere bimworohera kurushaho kwihuza n'abo bantu. Bisobanuye ngo Bruce Melodie aba yari kuganira n'inyoni yakisanisha n'inyoni, ahantu hose yaba ari yisanisha naho. Niyo mpamvu buri muntu wese bahuye biba ngombwa ko bahuza kandi igikorwa cyamujyanye bikabasha gucamo. Bruce Melodie rero nyuma yo gutanga show hara mu gihugu cya Norvège mu bikorwa byo kwamamaza indirimbo ze ndetse cyangwa se mu by'umwihariko ibihangano bye, dore ko by'umwihariko ari kwamamaza indirimbo
yakoranye na Eddy Kenzo yitwa Nyura, aka kanya imaze kurebwa n'abantu 780 ku rubuga rwa YouTube. Akaba ari nayo ndirimbo mu ndirimbo zasohotse za hano mu gihugu cy'u Rwanda yakinwe cyane ku rubuga rwa Spotify. Iyi ndirimbo nayo kubera ibitaramo Bruce Melodie akomeje gukora umunsi ku wundi, nayo ukabona yuko ikomeje kugenda izamuka uko bwije nuko bukeye, dore ko n'umuhanzi Eddy Kenzo bayikoranye nako akomeza atanga support kugira ngo bareke ko indirimbo hari aho yava ndetse hari naho yagera. Bruce Melodie akaba yatanze rero show ikomeye cyane hara mu gihugu cya Norvège, ubona ko ibintu bya spectacle abakunze rwose bavibingaga ibihangano by'uyu musore byagira ku ndirimbo Katerina, umusore rwose yasohoye mu mwaka wa 2020 bikaza kuba akarusho. Bruce Melodie nyuma yo kuva mu gihugu cya Norvège, dore ko agomba kuza kuva muri iki gihugu cya Norvège kuri uyu munsi akerekeza mu gihugu cy'Ububirigi, agiye gukora igitaramo ari kumwe n'uwitwa King Kivumbi. Uyu nawe ni umwe mu basore bakunzwe cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kuri uyu munsi tariki nicyo ni igitaramo kizaba tariki 16 z'ukwa gatanu umwaka wa 2022. Birisaba itaha iwacu Bruce rero kugera mu gihugu cy'Ububirigi vuba kugira ngo abaturage batuye hariya abashe kubakonfirima bazaye bahari kuri uriya munsi, dore ko mu gihugu cy'Ububirigi ari hamwe mu bihugu biherereye hariya ku mugabane w'Uburayi bituwemo n'abanyarwanda benshi. Bizorohera cyane rero itaha iwacu Bruce cyangwa se Bruce Melodie ko abantu baza kureba ibihangano bye ndetse bakareba niyo performance azabaha ku munsi wo kuwa tariki 16 z'ukwa gatanu mwaka wa 2022. Ubona ko uyu muhanzi akomeje ibikorwa by'umunsi kundi, akomeje kugaragaza ko ari umwe mu bahanzi bahagaze neza mu gihugu cy'u Rwanda. Bruce Melodie ntago ibitaramo bye bizarangira mu Faransa no muri Norvège gusa cyangwa se mu Bubiligi. Bruce Melodie nava mu Bubiligi amaze gukora iyo performance ari kumwe na King Kivumbi, azerekeza mu Faransa i Paris, azajya mu Bwongereza. Ubona ko ibikorwa by'umuhanzi w'umunyarwanda umunsi ku wundi bigenda bikura, akomeza kugenda agaragaza ko ari umwe mu bahanzi beza kandi bahagaze neza. Rezaminda gushimiye wese mu kurikira amakuru kuri YouTube channel Bruce Melodie Media. Kanda subscribe kugira tujye dukomeza kubana n'iby'agaciro kandi komeza dukurikirane. Ngende Olivier Fernandez, see you, love you.